Hanen kasi palay ka arap sa utrik unailar kawai ka video ka balayo ring da ka CCTV kamera dan Bosco Square lai umkra kelas apriang stat bah ki WhatsApp pan YouTube ka balayo I bawi kena school ka bau dang temu banjam syasiliang ka surok ka baumi nagaliang ka Anton Hall syasiliang surok ka markab ba Don Bosco Technical School kawai ka skoti ka balapan hair stat bah ka lembub yo neu kena ba neu kena ola mensaujur bah malara no yo hospital. Kat kum nagi kubor napo kejela la itu bagi kulit kenong ba Shillong kela register case bat kemno yo nongnya skuti ubala tendra yo wei kuna school ubadang pule kelas 12 Haseng Edemon Higher Secondary School Shillong. Kat ba udang mi na Anton Hall banjam siliang surok kebadan markab bat Don Bosco Technical School Shillong. Superintendent of Police City ka East Khasi Hill District ba Vivek Sim hau kurwa ubala pha shkala ptai kubor ule itu ubakane ka je hakapor siposan pesan ba James Step Hagaba unongnya ikut skuti bempadan registration plate ubakit lang yo porok jungu ulatan ra yau teu kena school hadin bulanya stat bah ya kan ikut skuti.